Wenganeza wethi impela sibona lapha ke ingozi nganti esigazi yenze ephana esifundazweni ke saseLimpopo sokwini la izolo emgwaqweni ku-R81 ke njengoba ke le ngozi ke idlule nemphefumulo yabantu ke bayi-80 okubalwa ke nengane ke encane ke nezinyanga ke eziwu7 kanti ke le ngozi ke wenganeza wethi bephathi kwetekisi ebelesha amakholwa kanye ke nama-truck ke amabili bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baniqale ngenibengelele kuyona ke imboso MTV City nje masaqala ngene channel ake wenza kulungile uciphizo subscribe na notification bell khona uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wenganeza wethi impela sibona lapha ke ingozi ke nyanti segazi yenze ephana ke Limpopo ke emgwaqweni ku-R81 ke phakathi ekwekaneni kanye ke neGasegope kanti ke wenganeza wethi impela itekisi ke beyilayishe kwamakholwa ke ebuya phana ke esontweni ebese ishayiswa ke itruck ke ebeyiza ngemva kwayo yabese ke yayixoba ke netruck ke bengaphambili kwayo kanti ke wenganeza wethi impela ke umshayeli wetruck oyedwa ke uthole nje umkhuzu omncane yona ke lengozi kanti ke omunye ke wenganeza wethi impela uphume ke engenamyucu. Hayi ke wenganeza uthi impela ke zinjalo ke izindaba ke ezimbi ke besiniphathele zona ngengozi yenze iphana ke esifundazweni ke saseLimpopo nedlule ke nemphefumulo ke yabantu ke abayi-80 wenganeza kwethu. Hayi ke thina ke simboso sethi MTV City nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo ilandelayo.